Albert Park njengoba siphume umkhankaso omkhulu wokuthi sicela ukuthi lezi insizwa ezabantu bokufika ezilapha ngokungekho emthethweni ezihambe ziyolungisa amaphepha azo zibuye kuleli zwe ngendlela eqondile ukuze njengoba singabantu nje base South Africa umthetho wobuntu uthi umuntu mangabe lapha eSouth Africa kufanele azeke ukuthi ungwakwabani uzokwenzani uzohlala isikhathi esingakanani. Manje ke lezi ingane egcwele lapha Mashenge Albert Park amakhandemizi lawayana abantu labana abazali babetha amagama babetha bathi ngoSibusiso bathi okwandile bathi ngoAyanda bathi ovusa umuzi. Manje ke uma ngabe uthola izingane zakithi sezimhambima kanjena lokho kubizwa ngamaphala into ebuhlungu ngendlela eyisimanga ngaphezulu kwakho konke lokho yana kubufakazi bokuthi ngempela abantu bokufika bayalibulala izwe laba abahleli lapha ngokungekho emthethweni ngoba ukube basemthethweni kwabona laba abadayisa idakamizwa ngabe kulula ukuthi sibone ukuthi nangu odayisa idakamizwa. Manje into yenza kungabi lula ingoba iningi labo balapha ngokungekho emthethweni. Manje empondo abantu abakanje idakamizwa okanye khona abanye abazothi hayi thina akuphileki neze nabo ngoba idakamizwa nokuthi basithathele izindlu. Ukhona umehluko khona or kuyafana yonke ndawo? Hayi kuyafana ngane yakwethu sikhumbula ukuthi inkululeko thina sesineminyaka ewu32 sangena inkululeko ngenxa yomoya omuhle wethu thina abantu base South Africa ingakho ubona bonke abantu befuna ukuzohlala lapha ezweni lethu base besabalala ke nezwe lonke. Into ke sisisukumisa manje ukuthi kulomoya omuhle ongaka thina esiwenzile ukuba kubemukela sibavumele bahlale yonke leminyaka besazi ukuthi abantu bahleli ngokungekho emthethweni la kodwa besiqonda ukuthi abantu bakithi abanye babo baqhamuke eindaweni lapha khona abahluphekile khona noma kunezimpi khona nohulumeni babo abangenzi kahle. So ke sakuziba nje lokho. Manje ke uma usubona sebebeka amakhosi usubona sebedayisa idakamizwa umgangela bengasafuna ukufihla ubone sebeshaya amaphoyisa eGoli nje sabona bebulala amaphoyisa amabili akade bathatha ibasusa enkantolo bayisa lapho kugcinwa khona abantu abasuke besalindele ukuthi basazoya einkantolo. Manje ke lokho sikubona kuyingozi. Okunye kokukhulu kakhulu asebekwenza kokukhulu ke okusethuse kakhulu ukuthi sebedayisa izingane sebethatha abantu besifazane igqila. Uma ubona umuntu wesifazane la ku social media umbone evikela umuntu okufika ubokwazi ukuthi le video ayenzayo isuka indoda imile la iceleni imtshela ukuthi akathini. Uma ungaya kubo nje uyobabuza dadewethu ungaze wenza ivideo uvikela umuntu okufika izwe lonke iSouth Africa yonke ithi abantu bokufika isabadingi wena ubavikela ngoba kwenze njani. Kakhulukazi laba abathandana nalabo base Nigeria bangabantu abahlukumeza ngalendlela ongeke ukwazi ukuyemukela engakwenza ubuyisa ukudla osukudlile suke emile la iceleni emtshela emthuka embiza ngayo yonke inhlamba kodwa ebethi lo muntu uyamthanda bese ufica ingane yakithi ifaka imakeup ikhuluma kahle ismile noma imamatheka uyitshele wena ukuthi hayi lo muntu uvikela lo muntu okufika ngempela. Iqiniso selitholayo ukuthi usuke emile la lo wase Nigeria eceleni emtshela lo wakithi ukuthi uma nje ungakwenzi lokho kuzokwenza ku1 no2 no3. Abanye babo babakhipha isizisu abanye babo babashutha bengagqokile abanye babo babashutha bese inkonzweni zasemakamerweni bawagcina lawo lobo bufakazi babugcina. Ibona ka sebebisebenzisa ukuthi uma ungakwenzi ukuthi uzokwenza ukuthi bese uthola ingane yakithi yenza izinto engayithandi ngoba izama ukuvikela isithunzi sayo. Sizokhuluma sithi ubheka futhi nakhona udaba lwase point kakhulu